Hmm, sambal pakai cabai genot baraya diabekeun. Hmm. Hmm. Wow. Oh. Hmm. 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 Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya kumeta video kali ini mukbangnya lalapan guys. Banyak banget tuh. Kita review satu persatu di sini. Ada cabai gendot tuh. Cabai gendot guys. Mantap mentah ya. Terong bulat, tempe guys tuh. Wah, ada terong ungu, ada lenca dan lalapannya nih. Ada genjer. Ada pucuk apa ini ya? Pucuk waluh ya. Bakal mantap nih. Dan tentunya di sini pakai sambal terasi. Kita makan aja. Sebelum makan kita berdoa dulu, dimulai. Hayo orang taruang, bismillahirrahmanirrahim. Kita cobainnya lenca pertamanya ya. Lalapan lenca pakai sambal baraya. Tuh. Jatuh ini guys. Wow. Mantap. Tempe. Pedo. Wah. Jengkol goreng. Wah, mantep banget bahaya. Terong ungu. Mantap. Biar kenyang. Pakai nasi. Nasi mah jangan banyak-banyak pada tuh. Segini aja cukup. Jengkolnya baraya. Pakai nasi. Mantap. Tuh, pucuk waluh. Kalau orang Indonesia mah pucuk labu guys ya. Pakai sambal. Akan cobain guys. Gimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Orang Sunda mah kurang cocok kalau nggak pakai sama asin. Tuh, asinnya mantap. Cobain baraya. Wow. Pakai nasi. Mantap. Tempe. Lupa baraya. Saking banyaknya lalapan. Terong. Oh. Wah. Pedo. Sambal. Lalapannya pakai cabai genot. Cobain ya. Gimana rasanya nih? Wah. Lihat baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Uji lebur. Terong ungu.
Tuh bang ya. Uh, uh, uh. Wah, hmm. Pakai sini lagi bang ya. Hmm. Wow.